osoba s invaliditetom nije uspio doći na... Mirsad Bečirović poznat je široj javnosti kao slijepi samuraj, obzirom da trenira 3 borilačke vještine: judo za slijepe, tekvando tehnike, forme i karate kate. Prvi je hrvatski reprezentativac u judu za slijepe. Jedina slijepa osoba nosioc crnog pojasa 3. dan u tekvandou. Predstavljao je kao jedina slijepa osoba iz Hrvatske Hrvatsku na svjetskom karate prvenstvu u Parizu 2011. Mirsad je kategoriziran prema IPSA u judu B1 kategorija, dok se u karateu natječe u kategoriji PP3. U tekvandou se natječe u konkurenciji s videćim osobama u kategoriji EMA3 te u parapumsa kategoriji P10. Osobno je zaslužan za razvoj juda za slijepe u Hrvatskoj. Osnivač je prvog judo kluba slijepih Labrador, danas poznatog pod nazivom Sportsko-rekreativni centar Labrador, za pokretanje karatea za slijepe osobe i ulazak u karate reprezentaciju juda za slijepe. Zaslužan je za motivaciju i uključenje niza djece i mladih u sustav treninga kao tekvandoa, juda i karate, potičući djecu i mlade sportskim demonstracijama po školama Karlovačke županije.